Donc, Karlsruhe und Mistral, hier. Ba me non ket boaz da gant. Mais je d'or radio, mais over en temps, il faut appeler ça Yassou. Gant peseurt radio? Ou radio, Bretagne Pem. Ah ya. Gret meus pas de 16, la chronique in Bemde. Minutes Bemde. Ja. Mais comme 4 heures pile, c'est une over on intersaden. Ja. Nerves, Ja. Gamandan, Bepsun, Tramen Radar Meurs, de Bemba, à Zerzu, Zeger, en dat zo podcast. On intersaden, gis, we da interview met Galak, pas de Nerves. Hier eo. Hier, de code Bresonegia en Mat, Ja. Gavron Bresonegia en Mat. E pelert ne, ba peseurt tachen emaoc'h. Qu'est-ce qu'on partout des Breiz. Partout de Breiz. Oh ba kalze sor eo ne. Mais Khalid et Mamestra, quand on grave net de là-bas, Ja. Ba ya. comme se présente, là, Ja, setu, a zemandar. même si tu te gros coin de Ouh là là. mais que Wallace, mais. Ah ba me no ket video bergato. Bête, mais ça. Diez edil kopren. Et alors, place de ce redout, Ja. comme se résout, va, puis Réon, et Ja. bien là, Tchetcheu. c'est une canette, Ja. non, mais puis je vais dire, puis là. Ba, just a war gant Bretagne Pem ne, bezo an drabenag war fet teknikel pe gant drazia war chachamant braz evit a radio you. C'hwi vel chilawerien marteze ne velinket an difor, me bevo an difor braz evit omni. E zeo ar stum ma vez skignet a radio. Bretagne Pem a zo war an AM. Ja. Neuze zo ar skigna ken etre an dao. Pazor o chilaou a radio boutin, e zeo war an FM. Bezo an AM hag a zo etre an dao, a neus ket kalz du to. Neus ket kalz du to. A bremañ bevo an DAB+, a radio niverel. Da la rede bremañ pa vo prenet an dra post skin gont e ti stal but pe darti pe me war me, neve, e vo radio niverel. Skignet e vo dre an internet. Barz an otoioù neve eo, e vo an DAB+. Evit yomne a dalv e rankom skigna prena pelioù neve, koustar ker an da far teknikel ez eo. A mon ara radio muior mui war an internet. Ive, dre ar podcastou. Hag an raze zo neve a walar, pegur war an internet, vek e skignet tamm ebet war an FM, hag ez eo ar mod neve d'ober radio. Pegur neus ket gel ur programmou resis, gel ur programmou a zo an eurvechou l'er ma vez skignet, hag a rank be a resistre. Tout zen eus ket mui war an internet, hag an dud a chilaou kalzik bremañ, a mui ar mui dre stol a reia wank. Setu bremañ e c'hellom ni kompren penoz disacha a reia wank war ar mod koz un tammik d'ober radio, pegur ben a film vek e chilaouet memez mod a bezo a bep seurt stumou da chilaou radio, setu a be la radio a zo chanch. Hag an draze a zo an afer teknikel vidiom ni, a labourat a reomp kalzik gant a radio youal, a radio you kevredig e chellal, peguer da skouer e Brest a ma om trizek war ar memez skigner, hag e rankomp labourat an nol assemblez vid ar c'hantaoui tout ze, peguer koustar a ker, pe gout penoz e voz gret, radio you disanvel a vo, hag evit or vo ket kalz disanvel, me vidiom ni, ez eo disanvel mek. Setu chanch a ra e vel just, an draze zo belake gant ar gouarnamant, an eus kevet a choaz DAB a vo, fin radio numérique terrestre, RNT, mo se an eus er an kou da reomp bremañ chanch, mont da podernad un tamm, pe setu. Me Bretagne Pem a zo war an AM, ya. Neus Hun war an AM e po Wal, po France tout, mais over a météo marine. Ja. Puis a gwech Bemde, a set o kevel peltre grosse cause a gal. O ba an ie pas eo brav an amzer. Et dat se boin war radio player. Ja. Son dra vad che war portable. Radio player et peb radio. Se zo a radio numérique niverel. Ja. Men DAB+, gis o tout un but Mamestra. Pas da skouer Énergie e Brest hag a zo radio braz kenan, eus di bet non pas mon war an DAB+ e Brest. Depan a ra, peguir gant ma zeus a radio you war an internet davad, an e ket tre an RNT,
Donc stag evo chilawet gant an dud nous on ket. Vi poen ne lancé l'entrau, mais den ne war ma vo deus an draze, ma zaio ma l'endro, gwell evo. Mais neus force penaos, moi c'est pas.